Assalamu alaikum. Eid ufa imuge tere. Mi shiaraki sharai imuge tere. Eiduge ufa augman faha kurmattaka. Divihi rajyega ramu raitun herintiru kurmattaka. Jamis sadafa adi madani ete jamiyatake gulige hinga harakat. Mi harakatuga bayrumaki algomen hama komme divihi rayitege ves zimma ekkamuga algomen dekeni. Ehi Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Tibamin gitereng munkarate fenijjinama eme gatu eka mana kurash. Fa illam yastati' fa bi lisanihi atum mana nukure miha dulum eka mana kurash. Fa illam yastati' fa bi qalbihi dulum mana nukure miha hitun eka mana kurash. Hitu eka ma inkar kurash. Wadhalika adhafu al-iman. Ei iman kamuge emme dasho emme nikamati darjek. Em algomen waamvi mi idaki emmeha muslimunna ege baariwe ege ufaluga emmen baariwege hinge Allah subhanahu wa ta'ala kana alwa fawa matiweri dini shi'are gotuga faha kurbe idak algomen ita hadambi mikamuga emmeha izzitiri akhunna akhtun baariwe mi id ufa imuge terega faha kurma algomen nasihetiri